Sin pevačice Nade Topčagić, Miroslav, svojevremeno je doživeo jezivu nesreću, zbog čega je njegova majka bila izuzetno očajna i molila se da preživi. Naime, tek obne 2010. godine Miroslav je bio na skijanju na planini Jahorini. Tada je čak morala i služba za spasavanje da reaguje, a trebalo im je oko 20 minuta. Za to vreme Miroslav je sve vreme ležao u snegu. Miroslavu je to mogla biti i posljednja sezona zimovanja, jer je toliko izgubio krvi. Trenuci su falili da ostane bez desne noge. Da situacija bude gora, Nadinog sina su kasnije doktori 2 puta vraćali iz kliničke smrti. Htjeli smo da ga prebacimo za Beograd, a pošto nije bio sposoban da se vozi kolima ili sanitetom, pokušali smo da nađemo helikopter. U tome su nam najviše pomogle Marija Šerifović i njena majka Verica. Njima sam zahvalna dok sam živa, ispričala je svojevremeno pevačica.